أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفكر بس إنه ces connexions ça va pas oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفكر بس إنه ces connexions ça va pas oui. أفكر بس إنه connexion hiyo ça va pas oui. Umuhimu wa hii sujet hatu ya uskwale wenu amfikiri karjaja rambe ndongo zinji sha hamade nomno mazidunga zinti zangu sozinu mdungunga sita takriban nsihuntsanu vanu ngadora tahe nsihunne ngadora tahe nsihuntsanu ranzi mhuwa hidaula Rais Azali hakaikoni harma hafla rasmi ikawa yedi akahiparene hafla hiyo hakaoblige yarenge fumvu harma hafla hiyo ama izo wandu uwinjini wa tanabahi duka kasina takriban mahaya wazabanu nafikiri miuhe yabanu tionesa za fikira zangu sha wabuha wandu wajihensi ya ukanahe na wakati Rais Azali ya Josa Ikoni yene tengulahe haumkaribu mwa Rais Azali ya Josa Ikoni yene tengulahe wa dizo duka wabuha wandu kawe objectif yao ndiyo watsanganyo mjo Ikoni wawade namna wanzao waambezi wanzao na uwana wa Ikoni kao wababa hao wazaza hao zindongo zao pia wazalihani wa mjo Ikoni ama riwasuli daraja ambese kairi omwa haina mndu yaonese mbabi za fikira zahe jumale sualali yaukana mimi position ya hangu yungio clair et net yauka Azali hena wakataju kanza ya Seikoni yusa Ikoni kawati shikohunzia heno wakati yanzao ya jia woneze jamaa hau ya jaswali Ikoni yusiha kawati shikohunzia yabo esuje mimi ketia yuka Azali asiya wa Azali kajasia mesuje yangu yaho suhale wenu ndio usoni mwala wanama ikao objectif ya hao watojiansi ya ukana hamabanu wowo wamilikio mjo Ikoni hamabanu wowo ani yedamu ya hao ndedamu ya Ali ibn Abi Talib na Muhammad sallallahu alaihi wasallam humjino Ikoni abo anjo intouchable ani wajensi harma ize daraja hizo ala ni ukana vanu umjo Ikoni mitila wa uzamba ukana ulamji wa hundwani makafa menji ulamji wakoza wakati mwinji ulamji ikawa ujuruhilwa ngona majaraha menji ikawa majaraha yao izo yezi na yezi tafauti za haja za vira harimo mjo Ikoni haina ya haja yoto hanti za mjo Ikoni jaraha mjo Ikoni kaujandi sa wazalia hundrezi en 2016 kaujandi sa wazalia hundrezi en 2019 il y a des siècles dans mjo Ikoni ulio Léo j'arrive pas à comprendre yakana leo ngababuha wangu haina wakati Azali ya Joja Ikoni ngabondongo mbili yabodo tukawa dungo omjo Ikoni watu wadeya wa baba wazazere mashababi pia watanganye wadu wadeya bahari Azali haja Ikoni ezakadwa vili waheze marehemu gazongo juu Mwenyezi Mungu namrehemu ili wa justifie izo ikaundu ambao yezidwa ikaundu ambao zetwabiambi ikaundu azambao usoni mwa kazi wao mjo Ikoni ani yude mission wao wakukani yo haina wakati Azali ya Ikoni rikanza jerumambieni ukana unanama asi na mziembabi ekale ukamtwanza Azali nikamanza mumone Ikoni na mwabiu wangu zanyu watedoba hamia jokaya wedi wa mlahiki bai ardhi ya Ikoni ilati ya milki ya mru ila ya howana wa Ikoni ranziho barini hata wea umahu ya ardhi ila ilati ya milki ya mru haini wanza wa Ikoni mujoja wa Ikoni india wone uandao ya mwone india fanyizo ya nzawu ya fanye ya roho Ikoni haadabu na mastahi yendeza ilati milki ya mru leo tizamba ya ukana Ikoni ihundana na makafa minji tinawenda tahule amjwandisa abo madabdala juu ujawali swali hiju hata ujahun runa na makafa manga
wazi watu wangavi waikoni warala hito na mwenzi ya madabdala no wakati yo ngabwana waikoni walonda na madabdala wajua ezaka uhundo waze watu ikawa ngabo mzima hataba haino wanahe wako ajikaburu la mze wa hao hata je kunde leo wajugo mwona mabuto kiama no waka wana waikoni wakaona madabdala wakautimeze kufurizo mjo ikoni wana waikoni wao waundwa baba hanyu duwa jomba hanyu nyimlio leo manzo ikebano hari nyindo waikoni hanu walo yabo nyinde damu ya hanyu iloto haraikoni hanu anrajina noa wana wao wakayaboka tuwanakani wakauralahita ni madabdala ngo marengweni sinao garwanikawa ze heshima za hao garwaste hiyo garilawe mila sinao garwabali yao magarini hatu garensho sinao na udwa baba hanyu udwa jumba hanyu rijaru mwezi ali swalihi ngasina makaburi 11 damu mbiti za ikoni za ulaliwa bobishioni ni mizinga watukafuma jao papa bobishioni mtsana na weo mtsana na weo wandu wakaufuma wao wakahundana na amri za wana waikoni wakaufuma waikoni wakabobishioni wahundana na amri mengoni mwezi amri wakahundana nizo wana waikoni wakaharumwe komando masi na mengoni mwakane mizinga waka wana waikoni wakane mizinga aharumwe komanda masi wakaufuma wana waikoni hamandao no wana wao wakaufuma wao waunyusu ya hao duwa jomba hanyu duwa baba hanyu nyimlu ya bolewo mdigaza di hasikoni kajabiji jau vaniko ninyi jau no wa jomba hanyu no wa baba hanyu no wanyanyanyi wazingara mizinga wasibo bishioni wafumo waikoni asina makaburi 11 waja hezi na hezi waje ya sambi ikawe ya sambi yo ritotwa mbaba hendi ritotwa mfulioni ribadili wa mwezi wa kamili kounyo kounyawa kouroho koudiso na mchogoba kishabu hata mjifie yabo na hizo pia waka wana waikoni wakaona sambi ni wajomba hanyu ni wababa hanyu ni wananyanyi baruani na neletengo lahe wana ritanga ngarjutanga rigisho mji wa ikoni zo ikoni pia wazishia no juzi mumlahiki ikoni mwishia mdu wazari harongoa hamakanya nyijau no mumlahiki mjamu mhansi mwishile izo yaka uhama ikoni na wolo lambaka ngujo mrikishani ngujo muwani mrisha rirongoa kamjarishia wanuhoka na leo mje mrambizo manzao mritole manani bahari ngarishangiria wazali bahari badi azali haja ikoni bahari azali haja harongoa bahari hazali hasi haja funyezo yakanza fanya ikoni yabonga mjiruhusuo muheze gazo wojuu pour justifier izo mambao ikabo ngamrengezao kadi gabo na mrambiye bangar jumbaliane madzina yaho wajomba hanyu nuwa baba hanyu wariulilia ranzoka tiwa madadala nzo watu madadamu ya tsureji hata jihunda wasayin huja wakati wali swadi wayenshi walona muo warambi yawe madzina yaho wandu wakaunikaze amri ikoni wafuma wakati wali swadi wadu wajomba hanyu nuwa baba hanyu nyamlio aboleo mtsogori nyamadzi hamta tsantsana masihu mtrasi mtsana masihu mlio abo mtsogori tola manani ngarwa juwao ngamanza uri bale listi rijebanu mkembi dior kembi dinu mndo hamba bature hamba ngarjo wasudi ndao swami nika ngarjo wasudi bahana ika wakati wakaonrwaste hilane kaujaja bayabwa bujuja wakati mrajina ikawa ngamjoka na listi kwa kane listi amjoka kena ujibia uwandu wao kwa uwandu wao wakaufuma wa ikoni wakahuwa wa ikoni wakaona sambi wakaona madadala wakadauna liswali wakautimbia wa ikoni zitwabiambi hizo pia ngam amini wakangazi jo watabisha kaleo emadzina hao ngavumulu wao haka
warenge hisi ezajiri wanrashaho ngazjo watabisha wazazaho ngazjo watabisha kojo ambao wao nano wana wazaya waeli wao simwambiani kwa wandu wao ngasinao harumalisti ngarwaju wao nunga somarengweni sinao ngarhadisiyo sinao no wandu wao wajawarefumu obishoni komando masi kaipangi hawana waikoni wakaujawarage madada wakatoa madada la wende wa muue wakawana waikoni wakaufanya mission waritria mfuliono wakati wa sambi wakawana waikoni dauna baruani wabakangwa juri wa wartanga ngwatsanga ngwadutsanga vale onga manzo ani eleso manzo mrinike hindi kabati daraja ya kikoni mloni yoritsoniyo yujuja handremi ya ifuda kamyo wahatudofuni haziri haudobo nside juu haudobo ntsambutina mtujo mwambia kama hatudobo sha juu bas wakati hena mri ya balie mananya idamone se le jando luhanduhuzi karja daraja kartuanda ristehilani kartuanda rinikaneze hishma kartuanda rielewe ya ukana mimi mitanza baruani mitanza sambi mitanza usomhad bana kisiasa shabu waka ujaikoni ya ardhi ya ikoni lati milki ya hangu no baruani mingoni mwandu waritimba kufuru mrishari rongowa sirshangire wazari mjarishara rongowa ridaza kwangari elewawi ya ukana ardhi ya ikoni lati milki ya mru zabarindi ni nyinyo winjini wa hanyu mkao nyi ujiruhusi ya ukahaina wakatazali ya saikoni ya boro wadzadzero wa babaru wa pia wadude ziwa wapula wa hentiwa wasisiziwa wa hentiwa haya ngena mzidi shaka mwambiri kaka wajoja wakati wajomba hanyu ngarjoja rwanduwani hamzima wakaona aliswali hijuzi wakaufuma waikoni wafe leo haina le 18 mars rekwenda risherehe hizi maiti za hatu ngarjoja rivumbu waikoni wakaya ndao na madabdala wakati wazee watu wakajawa rengondo ulo wafata jaunda basainu tingu o t-shirt tisiri tinkabwa hata kaburi to existe onda tojwa wa bihanda vanunga sina mahamisha shi rizalo nyumeni shaika de tarehe ya mji wa ikoni uwatende warambia uwalio ngwarele zao ya ukana vanro kadha zifanyishia ni azifanya mdu kadha uo mbaba fulani kadha uo mjomba wa fulani kadha halafu hureke mwana uhe mwana msheuo wede ulahar mwezerezo sosio tongori tsoza tongori de yano de waze watu ndo wazza adori pono rihansi na bodingo ni mahe ngena mjombahe ulona damu ya wana waikoni ho mihononi hata basaini yatojwa huitoa mihononi yatojwa huihusi haukahaina le 18 mars ni makaburi yao ngaranda borershere tasha maghfira wana nyasi halafu ikawa mbambulia ni hedini mwamba izo mwanzao mwambe tola manani wa mwanzo watu manani ndeya wa mwanzo mde mrari ya mwanzo mrari na mdoeshelea ka balanga sina shampa shahanyu shawandu zanyu shawadingo walodingo ni mwanyi wa mtendeani na aminyoka kwa na ujibiwa karija wangari zambao karikaradhi radoelewa ya ukana emija komori ilati milki ya mru yujoka hanza nende yambezo anzao yabenza kakutu amini kutukubalizo anzao mlao utimushini utende hapar watu wangu zao watregu kadana ubabadilie watika ujoroha endo yunyangu hanu ujaudode ya mzaza hangu ujaudode ya mbaba hangu ujaudode ya mjomba hangu bahari wao wafanye shwaka waidu wa manzao waenda waishilie hizo anzao waishilie ngawa jokubali ngabo sisi richokubali ngabo jokubali ngabo tujokubali relewe harumai falsafa hiyo relewe haruma zinzia hizo bangam amini kayudo jotongeza rikane mushiliano mwema na myeshi mwema haina mndu akaneze fikira zahe iho yanzawe yakai
Sheka tsindizo ikoni ula mji mhu hobonze. Sheka sarinjia hundani ula mtiti baina ya hangu nawe. Hauka homoni ngarejula nao pia ngarambula nao. Il suffit d'un seul clic helinu. Ngamjo hujua ni jue mjomba aho, ni jue mbaba aho, ni jue mzaza aho, ni jue pia zohandu zaho. Chabia ukaba aho de ton côté pareil. Karhansi rado tamporize mbabi. Hauka azali hasikoni, ngujo saikoni, hasikoni juzi, hasikoni jana, hasihi leo, ngujo siha maudena ukatajo kanda sihe, ngujo siha kabata tashi jo umzia. Ngaburi kenti ukaheno akatazara jo saikoni, ngamjohe yabo mdemzaza hangu, hao mjomba hangu, wa mbaba hangu, bahari wadoa muhimu wa mlahiki. Hanga, ujua wakati ya ukana, nustahamili kado handani, kado wabili, kado wararu, kado ani, ujua wakati ujua bakana no, arete. Kangona lesu ya unika wandu, endangare mzaza ho na mbaba ho na mjomba ho, bawa wadoa fuma wa ikoni, waloma kaburi kume na mweja ikoni hata jehunre leo. Ye damu hiyo ichoki ruzimia, haina le 18 Mars itungwa yabo juu. Wao ndo jumba hanyu, nyimlio haruma zerezo sosio leo, mchongori tola manani no ramba hizo manzao. Kabati wakatenga uzima. Kabati wakatenga uzima, mimi shaheri. Njowe lewa, yaukana, abudu, haumadi, hausaidi, haukobohobo, hautijindovi, ngena droit ya huja yambe izu yanzao, ya nambe izu yanzao, yambe mjomba hangu izu yanzao, yambe mzaza hangu izu yanzao. Ikiabu wangu mimi ntina droit ya ukanimwambie. Wakati hiyo yemba ilmu na isoma, rekado university, rekado likoli, rekado amjuja uhensi bavuni, nambe vane ilmu inu, kabla ya hujaika ilmu, wanungabo mba ujinga, ilo buhari vanu, nitoe mba ujinga hiyo, nime vanu wangu, nideye, nipuwe vangu nchopongozi vanu hata, ijoka mndandandongondo. Kabati mbujo ndandandongo. Wakati yore na mungu jo elewa kana vani katamba langu jo hamba be. Kairi rizie ritemporize. Yodi namna rejoshi na rienshi. Yodi namna rejoshi na ridungane. Yodi namna leo njohishilia hizo wambao. Ikango zambo hamaste. Wauni shilie. Ikanga muhambi hamaste. Sheka yotidi namna manzao. Ngawajoja wakati. Hakabanu wana waikoni. Iyo farakayatu. Haina ilmu ya duniani ngiyo ikoni. Haina ilmu ya duniani ngiyo na mwanamikoni ya soma. Madoktore, matijihindi, madoktora. Shagabondo ngabo nongo ilo koma nzima. Harumweze ilmu izo pia. Bahiba haya mnafuko yabo. Woka mnapumba. Mnapumba wa ujinga. Kamu katuanza elewe kanapo elewe. Que ce soit un docteur en droit, un docteur, un médecin, un tijihindi, mnapumba wetu kawari. Kaha yabo jwaba katonza eleo. Kaha baba nzambe unyuli ujaba unyuli. Que ce soit ye statut ya ministre tijihindi. Ani, wumna asuli waki hatu. Si wanisa, winjin harmasi, mna parti uwe ya tinori domine. Ngawanrukawe mna parti uwe ujinga uwe, yuwa domine. Wajipermete wamba izonza uwambe warongo izonza warongo ngawakai yeke domi uja wakati mtwala surprise mtwaba kana no wanuweka wanushinwa mndungu za shizungu ekaelewa wanushinwa mndungu za shinwa bangu joelewa muhindi mndungu za shihindi ngujoelewa marabu murongeze marabu ngujoelewa shika marabu ngonza mndungu za shihindi zondabu kana elewa mutujorale kihula bahore kihula shaina mdo tsorongozi gutsujorongozi ba iluga ya johele ba iluga ndiyo yeluga ndiyo amjorenga example woi mamona ya komate ban hasler woi hasani hasler itimdu azali na ode mnunko fanya hazimi naye shaelewa kange na limiti kaka na ujohenda Bagumiga mwelewa kama ina limiti kama tsa ujohenda usoni mwa. Hakangu joka hizo jojo hamba amjojo nambe. Izo njojo nambe ngujojo yambe. Nekero wasule raja hiyo amgarura mani hane.
ezo dizo nyinyi mwanzao ni wandu mlambidi hiyo hakaba na yazalika na uzia usaikoni mtu saikoni na lera tukanza saikoni wanrahe walo ikoni wawa ikoni wazalo ikoni ngwaone malaho ya hawa ikoni imasahaya hawa ya dishi wa ikoni ngwaona ziamali za hawa ikoni ngwaona droa wa pari wa manzao kwa para wa manzao leo lomu ikoni lomu ikoni kabati ruhusa kutsina hata ruhusa ya upermete kango jauna bizo anzao jaunde bari tibuli yazali haja ikoni na bala juzi mjoba hazingara mzinga bobishoni haumbaba hazingara mzinga bobishoni hafumwana 11 ikoni makaburi haonga ya wata basaimu wazionga sida sinao hata jaunde leo garla wadzima ngarwa ishimio ngarwa badema gari yatu ngarwa arwanikawe mastehia wastahiki alfondo hamada wangu anzeke ngwa jawara nikeleso ezajiri ikoni ezajiri ya gazo ikoni kabati mwana mwikoni na nzazali na tanzazali ya tutabiha ezajiri mahakama kwa tafanya hazi yao yo je suis convaincu yo que mahakama kwa tafanya hazi yao ye mimi qu'est-ce que j'en ai à foutre ne hazi ya mahakama yene hazi ya mahakama mimi shahera mtu kufanya kwa mtindo mahakama mitiro gonzi juao tisomo sharia jam mitiro na mahakama ndo zidunga hata ni zijomoni leo kanga ona solution ngona shawiri uchakenzi ndodia mzaza hangu barala ikazali haumjomba hangu barala ikazali ikanaona zuhamba enda tahijuna idi na tijindwa walo mahakama na jamani na wao uambi zonzo uambi nafikiri yodi jotuliza wandu waelewani wandu wadungane shikati ndiyo wandu kana ujua udungana haina wandu haina mngu jabana jato weze siri ya jala yani yatunuke mabanguzi ya jati wandu la hulia haukanga amini ya ukana madadamu mtujua bisa mjokanga wadamu hari wakati ya jarengo hodahoni hayo ya mwezi ya majajala ya henda ya tureje hata jekunde leo ngabwana waikoni wakarmweku wakazijua nusu hango na muhata wasani Mwenyezi Mungu na wae hata hali saidadam maraba menji ngeu wandu wao rijerkensi wanurdu wavumbua amjua kana ngazijua tabisha amjua kazina wajibia amjua kana ani kwa kontara oro wana rwandu washer wana na shao kwa ujibia wakauja wali waikono kati wali swali waikoni wakaa nusu wakana mizinga ngoro mwaka ufuma nusu wakaunikaze amri na nusu wakama wari ahli shawiri wa rais hadi swali wandu wao ikarjaban garanzoro wavumbuwe garanzoro watuniki mabanguzi kazina wajibia gajowa tabisha haukana imahaibi minji yijaraha hiyo ambesei zimi hambavi shika wandu jari tunuke ngajadoto ingejo wajibia kazina wajibia wakaona baruani waikoni wabakana ngardu norikisha mjo ikoni wandu wao ngasida sina waba saino ngwa harima marengo ya hatu rijiban jardo afumbua ngajo mjibiani ni wanana ashwa hao mlo harmweze rezo mtogori pono nori hats barazarasi ikoni ngajo mjibiani amamina kakazina mjibiani shaka buja wakati ngardu zamba hakangu joka tionga tule mewa ukamjiwa kamili wanu zatu watuja watsanganyi watsorengwa wadu watsodo pulwano hansi wano dezi wano jusi wano sisiwa bahari wado la hikazali ebo mzazaho na mbabaho wananyi watwanza wa mlahiki ndio baki ndio watunda ni wabalilie watsiro hawatendo bahano azali aliyo amuna mendogo yonyango hanu kamjimkensi mdoride ano ripono rihansi zinushwa rafanya sisi zimjibiani kazijamjibiani yoferahanu shazinushwa rafanya jabu ya kanyi mfanya shwa yabo kamna ujaki kama mwanzo mribadili sasa itwa rimdunge ni no karchuanza rimdunge ni karchuanza rimdunge za fikira za ndugu yenu nyango
abunge mimi zeno wana kanza nambe pour conclure armele suala lenu duhambi wanama walio yembidi hiyo wanama walio kinyume na azali walio Faransa surtout nano walio Komoro ikao haino wakatazali atomdwa haikoni nabo kana uzia mujo huja kena lera na katatoka za sekoni mujo saikoni jabu ya kazi fanya hakange nuandwa haikoni wajuhumla hiki ya ukahena wakati rais azali ajofanya gesti ya sikoni haufanya rogo yabodo tokabo sisi abuba hingar jorde ziwa hata sodo ziwano sisiwa chaka tira kana mzi babanu kabati kamtina ndongo marikaza kamtina mafanya ratu ufanya kamtina marenda ratu renda konga yo maikaza ikeba tusikarja ikaza hauko hutaji yo mji wa mtahani jeke sisi karja shinda rajibule hutaji shahina mrunge nembidia hinge nevama na ya armo mji wa ikoni abonge naribakisha harmenzia hiyo restehilana harmole suala hilo ngizinga jalie ka ilandi kadamwiso inde kadamwiso mride yao no ripuano rihanti no rabaizo manzao ngwajalie ka inde kadamwiso zitireje tena akara isazadi muju saikone hena namna hena le radio kanda sie rielewa ya ukana baniyo nziro hoka wanroa wa suli daraja 30 ans après ou 40 ans après hau je sais pas wanroa jiwa do eshele ziziwa miwa rendea mjiwa kamili mahayavira endoko yunziro kardaju hanzar wa suli yao nungari mwambia onya ukawaodu wanroa mahanyu waodu wanjomba hanyu waodu wa baba hanyu waodu wa nanyanyi duandu wa rendea mjwa ikunu nai sha si ustehi si wastehi si wanikeishi mshahao karjaju hanzar wa suli daraja hiyo sha baadhi ya wananyasi ye bouchon a poussé au trop ye bouchon a poussé au trop à tel point que haina wakati mramadami mukanti silo jiuzisa mi ujiuzisa zenongo abudu haumadi yalonizo ikoni yazifanya mimi natuzifanya hindi uko rejwamba kawe damu yahu dia mtume hawe damu yahu dia ali abitwalibu wangume meya hangu ndia ya kuntakinte haundia yawe yaho yonyitu kufane hangu bese mrajeli wambabi shasonti pia si sawa kuulona daraja hani mwananya kuulona mraba hindi superiorite hani mwananya inamna winji mahanyu mwabira molikoli mwasoma mlona yankili mlona ze diplomu mwa jodi namna watu sisi rabira ho baraza na harmweze likoli rasoma rilone ze yankili ri hena mndu ya wanisao ya jilimita harmwe domeni ya hiyo yaso ekade mbaposho ya hujinga haina mwana ulona damu ikoni nasome hata unake doktorang shaharma ilmu ila ngabo naposho ikawo ekawo msiuheya ekaelewa iyo mahala ni pia hani yabo tikanzano nese ukana inamna njojo himei humambeka nyimli banijao micho jojo hima bangu nhebanu nifunye bato nikama bali njaparo virali koli nikama bala njaparo kitaba nsojana bizu ntore jizezo mahamba wizo wakati yori wane daraja banurjo wasuli swano udziro kartuelewa ya ukana vanumi ponlembi dinu she ekanga mwanzoni juwezi lembi diyo amjojo uzijua sans aucun problème mtulinda hata même pas 24 heures amjojo uzijua watsina hata mbata abonge nafikire message yenu iwasuli nusu ya wanama ikao
ngwaele wao ya ukambese huka washinde wa maintain hawo shida wa mjimenteni harumweze rezo sosio hawo shida wadwa wakana bravo ba we mraba hindi we ero hau bravo ba we shujaa bravo ba we jao duka wajawatanganya mji wa kamili amaikoni wazaze wa baba wa pia watu wapuanu wa hansi nuambaye hizo wanzao bahari wende walahiki azali bahari wende waishia hizo azali ya kanza yambe bahari wende waishia hizo wandu azali wa kanza wambe ikamnungu yelewa kayode namna ya joshida ya fanye bezi ya hundeze jemu hawide namna ya joshida ya hunda ya doamba kana courage on est derrière toi ikamnungu yelewa helilu shandu na yelewe tseni ya kana zenungu wamba we hizo ngabo hamanda we ulodi ngoni ya jojo hamba hizo wizo ziutabishe haukaka ziutabisha zitabishe ye mbukao de uvumbuliwa unasibishiwa nezeno hizo afikira hapo tulipanda bidi reje na mwelewe ya ukana ya ardhi ya ikoni ile huandu pia heni wanzo asaikoni usaikoni henda fanya mabunjili ya kisiasa hende hamba hizo wanzao yambe hende hao na wanzao yaonane nao yedalilu ya mempa 5 mois baruani nilitengola hao waka ikoni kamjarishia raheza nsui haunza wasikoni wajawamba hizo kanza wamba ikoni waroha wenza wanwa sambi wakati wajiwari tomfulioni waribalili hata rajinyali rajikakia hata hindushishi nuku nuwa kanza wasikoni sans aucun problème wakaona liswali hii wafuma wa ikoni ngwa wa ikoni watu wa ikoni wahusa ikoni sans aucun problème abunge kautaha ya ukana hena mrujo hunda namna ya ukashida eleze wananyasi wao yemruikao ngujo shinda ya eleze wananyasi wao ambese ijojisa ikawa elewe ya ukana ngwajojua wambe siasa ngwajojua ukritike politiki ya zali ngwajojua wambe azali jau hawe namna jokanza wambe sha waikuni wababa hatu ruwazaza hatu ruwarangoze zizabira hata waliwa wasaini washangira wazali watoshangira azali watotsanganyiwa bahari mrunge na jiku bahari mrungu johunga wandu wa ili hawa ararmweze rezo sosio yambe one derrière toi kamungu jiruhusu yodoba no amandizo mduna jitayarisha muna kesuri ya ukana badibanze no ngamba wizo ngawachobo mndu ya jambe ndongo hamandizo haumjuma hizo yabu ngarora nyise umji hani namna wanyisi ya kisiasa yabu ngarora nyise ndongo zinji ngarora rarenze faraha zinji haunuko zinji za hatu kauzoja ukakindani riziregile kindani haukaka riziregile musamfu abuge ngafikiri message yangu bese tipase namna nakanza nipase afikiri haina mndungu joelewa haina mndungu haina mndungu johisi ya ukana vanuho kani huste bufulani yija habu ya uka si ujulana rizalwa mji mzima rilesha abantu wazima ritsabuha abantu wazima gasina mdungano wakinanya rangu haruma mji mzima malgre ze fikira tafauti zaho ne zahangu shekari wasuli daraja ze fikira zaho kutonza kibale zahangu zinungi zombi shampaka ntodunge zaho paka ntokubalizwa nzao ikanja kubalizwa nzao ya mudo tohemo zerezo sosio unsanganyira amira mbabara mjombara mananyara mwanamshera manashe pia uritsanganye utoramba izo nzao wambe afikira manga bujoja wakati kangezjo ani ngabujoja wakati kazna uzia shanga bujoja wakati akabese ngojambabe bamuna bete wabete bamuna bebe wandu washindane wandu warenze no weka kejabidike silaye ubunze
abonge karelewa rakubaliana ya uka ikoni ulati mji wa mndu, ulati milki ya mndu, ikoni hundana na makafa menji, ikoni hundana na ajali zinji, na haina za jiri ya mji wa ikoni, ngahuwana wa ikoni wakaya wakauzitimba, na wakauzamba, na wakauzinika amri, na wakauzirendea mji wa ikoni. Ikawa na waikoni wao nusu ya hao waona mu hata bahaimu Mwenyezi Mungu na warahemu ya wakiabu hata hale Mwenyezi Mungu ya wabe umri mle ngabo wafariki sharielewa ya ukana watimia mji wa ikoni nai wana hatu walu yabo wawa ikoni hamandasi lazima ruanike istehia hao, lazima ruanike heshima ya hao, lazima ruanike ya adabu ya hao. Kizo wafanya wajuao kawafanya ndo wafanya nai wao wajuao wajoda ndo jibu soni mwa Mwenyezi Mungu shahunu rwani serikali mwe mastihi yao haukana leo ka ujahuni kalifisha ndongo ni aminio yo kana zenu zinu njajibi wa wazarendea utienti kabu wangu minsi ya ujana bekai kwa hansi baba mzafera hizo zifanyishi hanazifanya uo mzee wao au mjomba au fulani kadha mwanzo zenu gozo ani mtuta haondoa wasili arme daraja hiyo saondoa wasili arme daraja hiyo hakari wono yenji nyinyi mlio kinyume mazali nganyina baruani nganyina sambi nganyina liltengula hanu na wandu ikao ngarijuao izwa reda harmo mjo ikoni risijo himabanu watu rambe izuma mbao habo wandu wao mwawala hiki mwawarenga mwakarakaribisa harmo mjo ikoni no ridaza rimbuliani mfanye izo makahanza mfanye rimbuliani mamba izo makahanza mambe karja shida na nani karja zingara na nani shawe problem de kasisi ribale wa hatu hajawe wa hatu hajangara nzori mlahiki yabodo bantu wale problem vanu yetarehi yosikari diwaza na haina mbi yabo mzambio watoi kwa ikoni wazijue haina mbi yarendwa ikoni yarendwa wana wa ikoni yomu kajapari diwaza amta mjoka za gazo zimu kazina kuparu jodi waziwa jaburatudi waza za saida damu jaburatudi waza za hele kafalali swali jaburatudi waze za sambi na baruani yabuzo timukao karno paru diwaza haina mwana mwikoni yote lwazo huitswani kamndu kadha harende na tel date tel jour neze amri zikaulawa useni mamndu kadha na mndu kadha yabo msamyelewa yaukana kabati namna mrajojo wana jambe kabanu fulani kadha webiji wejau wekatili hufanjau ikebangu mimi nsuju wakabala njomba hao mbaba hole afuma yafuma wandu wali swali yafuma mjomba wangu usfasule wo mhono bo bishioni kuzo pia karijaka usho wakamu warambia wakabo warambia warivumbuli mazina ho wandu yabo izondo wikao lazima haina mndu yakemizo itwani yadojua yokara izodo do bwebanu hunde wandu wa huremaole koti wa hoji permit wa bezo anzao jolizo bangu minjo jonja ni bani hunde wandu ndamele koti na bezo anzao bangu kati junzi abonge ngamzi yabo kale unja kwa hamba ndugu za siasa ntukanza juste njentono za korohoni za kauntabisha zintabisha wataba sainu ngamjuo ka possible wa buhemndu ya mbengu janjibu almuradi mamjondo gonzima hena mrujo ka uje njibu hena mrujo ka uje ambe harmazeno ngona hamba banu nduna wanise rekarme kadre harmazeno ngona hamba banu kati mabianyendo hena mrujo jahanda mebwe amtijomde mabwe mitida wala dongo amba il faut pas répondre le mal par le mal wanambia hunya mtujamba hunya nde mapi tunde bahata mjohure mapi wambaka hunyida na mzadzao mitsoba hunyida na mzadzao bas hidi namna mimi niko yenshi abongeti jabanu tifanya consta ya ndongo tsaba ndongo
ya ukana ndo kaza zenongo hizo zibiri nayi ngazibirao nayi haina wakata zala saikoni zenongo hizo ngazibirao nayi haka uwandu washangira wazali hawandu walaikiwa wazali wandu wazaza hatu do baba hatu do nanyasi leo haina wakati ndukana tostahamili utoka wabuhe mndu bani hamndu haumwana shiwa mndu hauzuki wa mndu yatujato dodi ya mzaza mndu habari hala hikazali haumbe mndu bahari hala hikazali na baladi ngoni mwahe ngena mndu yakau hawa wana waikoni kumena mweja yedamu ngyo mihono na taba sain hana na 18 mars ngechongohe yao mihononi ngehudaho ni hahe no wandu wao waenshi warinike hatema dzina ngarwa juao rwaka ufuma rwaka unikaze amde rangumro juu rwaka karibu wakaunikaze amde wandu pia ngasina madzina hao no wunjini wa hani mlarma zerezo sosio wandu wa mhusuni arwanise reste hilane yujuka uje yanjibu kinyume mweza no wona hamba banu na wanise yajau hafifu hauka zenongona babano alhamdulillah rabbil alamin ngujo bariki wazi wangu walio ikoni ikawa zenongona babano pia titahanjue ranzi sambi wakatoa barwani rajaratu anfulioni bala dobi wakarma zila wakarma ze commandement titahanjue wakati wali swali hiendo bina bitambilo wakati wa madabala yendo bi wandu akawa hamo ya ferase dadamu tambilo nwondo ngabo hafanga balona mwata basainu shaka hata wahafa ipasa waheze wojunga rdo heza woju haukana izo jaraha ne ke pasa rizisinge norunde dalao bahinga rdo zisinga abonge hena mbujuka ujeya ya bingu janji gujumwezo na hamba yupara shaheri watu douzio de jandura hangu dogo shaju dobande dahula manyahu langu lilio woshongo juu homra juu dobande sahalangu la dishiwa yawe na ujukanza ya janjibu na janambie hawe ya rambe izo na hamba banu shamri ya wanise ya tidevie hamba nuwe kawo kejabidi zambishie paske wansonti pia si wanadamu ya tole nyongo mtume bahi wakati mdu stahamili wakati mdu kastahamili kata banongo za tujibi ya mdu wana mtawasamaha shanga amini akazi nongo na baba pia njatoza mdu adabu chatifanya konsta tsambako nongo ikawa bidin zambe ni interpele nusu ya wandu yikao warengeze nongo zinu wazirede mbaya haina wakati mwatungu zamba haina wakataza ya saikoni wadzahatu no wajomba hatu no bahatu wa aminazali watungo pulwa no hansiwa no deziwa no tretewa de tout tsanzani wambieni ukana haina ujoka huja uidami shaheri dumraju woshaju no wairengweni wa magangani ujoka hunsaha na jenro ngwajana babangu utimda parofanyada utimda parokara mazeno za shadae no hazini no wanahe hata mnyezi ngaja mtamani yavo haina ujuka huja yavo na kesuri ya ukana sisirjipanga ngasi wana basai sisirjipanga ngasta yari hata mpaka dawo mumushironi bitina simema ngardona natena wakati wasaya kama sivisa jana wo maulu arulidore ndo zumani hata mpaka dawo maraba mechi waidele